Ikosora Radio. Mu gihe hakorwaga igerageza mu kongera umuvuduko wa internet mu bihugu bitandukanye biri mu Rwanda mu mushinga wiswe Starlink, Icyogajuru Falcon 9 cyagombaga kwifashishwa mu kuzamura izi satelite mu isanzure, ntabwo cyabashije kugera mu isanzure nk'uko byari byitezwe. Byari kuwa 14 Kamena mu 2024, sosiyete y'umuherwe Elon Musk isanzwe ikora imishinga irebana n'ibibera mu isanzure SpaceX yashakaga kohereza izindi satelite mu isanzure zo gukomeza gufasha gukwirakwiza internet yihuta ku isi mu mushinga wiswe Starlink. Ariko iyoherezwa ry'icyogajuru Falcon 9 cyagombaga kuzagezayo zino satelite ryarapfubye. Starlink ikwirakwiza internet ihendutse mu bice bigoye hirya no hino ku isi yinjiye ku isoko ry'u Rwanda guhera ku ya 22 Gashyantare byari mu 2023. Uyu ni umushinga urimo gutanga internet mu bihugu bisaga 30 byo muri Amerika ya ruguru ndetse n'Uburayi. Byose bikorwa hifashishijwe satelite zigera ku 6100 ziri mu isanzure zoherejwe na SpaceX ngo zitange internet ishobora kugendera ku muvuduko hejuru wa megabytes zigera kuri 250 ku isegonda. Ni ubushobozi bukomeza kwiyongera kuko SpaceX ifite uburenganzira bwo kohereza satelite 12,000 mu isanzure, ndetse yasabye ko yazakongererwa ikemererwa satelite zigera ku 30,000. Mu nshuro hafi 60 SpaceX yohereje ibyogajuru mu kirere mu isanzure. Mu 2024 inshuro ya 45 muri zo yohereza satelite zigamije kongera ingufu umushinga wa Starlink ikwirakwiza internet yihuta kandi idahenze. Gusa yoherezwa ryari riteganyijwe ku wa 5 ryagenze nabi ku ikubitiro, nyuma yuko ku wa 3 no ku wa 4 ryari ryasubitswe biturutse ku mpamvu z'ikirere cyari kimeze nabi. Iryo yoherezwa ryapfubye ku isegonda rya nyuma. Byari biteganyijwe ko rizageza mu isanzure satelite zigera kuri 22 zikomeza gufasha Starlink gukwirakwiza internet yihuta mu bihugu biri mu Rwanda. Icyogajuru Falcon 9 cyagombaga kuzamura izo satelite kimaze koherezwa inshuro zirenga 15 mu kirere, ariko nticyari cyaragaragaje ikibazo nk'icyo kuva mbere. SpaceX ntiyahise itangaza impamvu nyamukuru kohereza icyo cyogajuru mu kirere cyangwa se mu isanzure byapfuye, cyangwa ngo yemeze igihe izo satelite zizongera kuzamurirwa mu isanzure. Bijyanye n'impamvu mu minsi ibiri ibanze iyoherezwa ryacyo ryari ryasubitswe, bikekwa ko gupfuba nabyo bishobora kuba bifite aho bihuriye n'imiterere y'ikirere. Icyakora hasobanurwa ko ikibazo cyavutse ubwo Falcon 9 yari itangiye kwatsa moteri zayo z'ingenzi zigera mu 9 yagombaga guhagurukira Space Launch Complex 40 ibarizwa muri Cape Canaveral Space Force Station iherereye muri leta ya Florida, ahasanzwe hoherezwa ibyogajuru mu isanzure. Icyogajuru Falcon 9 cyoherejwe mu isanzure bwa mbere ku wa 4 Kamena mu 2010 gitandukanye n'ibindi barasa rimwe gusa bikagera mu isanzure byagerayo ntibizongere gukoreshwa, kuko cyo cyagenewe kujyanaho imizigo cyangwa abashakashatsi, ariko kikagaruka igihe runaka. Ni nkaho kigenewe ubucuruzi bwo mu isanzure bushingiye ahanini ku ngendo zerekezayo. U Rwanda rwabaye igihugu cya kabiri muri Afurika gihaye ikaze Starlink, umushinga ugamije guteza imbere internet yihuta nyuma y'igihugu cya Nigeria. Ubu bindi bihugu kuri uyu mugabane byiyambaje iyo internet birimo Kenya, Mozambique, Malawi ndetse na Zambia. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko impamvu zatumye ikorana na Starlink harimo ko hari hakenewe uburyo bufasha mu kugeza internet ahantu hagoye hifashishijwe zino satelite zari koherezwa mu isanzure. Starlink yatangije iyo serivisi mu Rwanda, aho impande zombi zumvikanye ko hafatwa nibura ahantu hagera kuri 500 harimo ahaherereye amashuri, ibigo nderabuzima, amasoko, akaba ari iyo internet igeragerezwa. Gusa irizamurwa mu kirere ry'iki cyogajuru Falcon 9 ryaje gupfuba. Ntago SpaceX yigeze itangaza igihe izongera kugerageza kuzamura iki cyogajuru cya Falcon 9, dore ko byari byitezwe ko aricyo kizageza izi satelite zizifashishwa mu gukwirakwiza internet mu kirere cyangwa se mu isanzure, bigatuma abatuye ibihugu bikorana n'uyu mushinga wa Starlink bikomeza gukoresha internet yihuta ku kigero cya megabytes zigera kuri 200
250 ku isegonda. Iyi ni Ikosora. Aya ni amakuru agezweho, naho njyewe twari turi kumwe ni uzimarire. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Hello, my name is Jennifer. I like to listen to Ikosora Radio when I'm traveling and at work. I like music and talk shows. For those of you who do not listen to Ikosora Radio, I wish you the opportunity to listen to it through www.ikosora.com. I love you.